Videli smo dakle da je država probala da reaguje donoseći uredbu o ograničenju marži. Evo mesec dana pred istek te uredbe dobijamo vest da je Delez tužio državu zbog donošenja takve uredbe. Dakle, podsjetio bih da je Delez najveći trgovinski lanac u Srbiji koji je tokom 2023. i 2024. napravio čist profit od 130 miliona evra, koji je tokom tih godina radio sa bruto maržom od 46%. Dakle, Delez je napravio najveći profit u Srbiji, najveću bruto maržu od svih trgovinskih lanaca je imao. Svi ostali trgovinski lanci koji manje zarađuju i rade sa manjom maržom su ćutali, dakle ćute i rade, samo Delez je tužio državu. Dakle, kako shvatamo ovo? Shvatamo na način da je Delezu profit najbitniji u svemu, da ih interes potrošača uopšte ne zanima, a naravno ne zanima ih ni interes države. Ako bi Delez i dobio ovaj spor, dakle ako bi država bila obavezana da nadoknadi nekakvu štetu koju je možda Delez imao, ja ne mislim da je imao, dakle opet bi to na neki način platili potrošači, odnosno građani ove zemlje.